Luar biasa dulu pengalaman si Lukas. Lukas. Oh, Mga rato siya kuta kan? Marga turun nipi kan? Ha? Marga turun nipi. Pasti. Jadi Rato. mga rato tuh Mga ratuan? Mga ratuan. Tapi surat do mabili. Ikaw pikir mamarato tuhutin. Biar right. Gak biar. Bapak surat merah. Nangolo mabes surat tuta. Jadi habis mabili surat ngarong betong masa-masa ni BlackBerry. Mar BBM pedangono. Mana nungos SMS pito makna dangono. Oh, lo ada muna tuh, ada perlu surat uang udah jelas. Nako pala na tuto na berharap. Jadi nggak masih holo mak. Nawa beritam. Wano nagkadam. Atari nun lang. Jadi Maksud na tong mabayag barita ng kadangolo. Dangono. oh, jadi pengalaman aku udah mergeleng kan. Oh tahun 60. Oh ya. Kali tahun 60 na. Iya. Memang ngono do anak ki ngapur hak mengerat tuh kan. Kali tangiap kun. Ibe sebagai itu tuh di tanya. Tapi nang ra jelas karejo na di. Dang dapok karejo nikku. Dope. Manga matso asli ni anak kon. Jadi maile mabek kabar tuna tua. Kelengau kalau pada daratan, tidak ingat lautan juga. Jika ko naman Berarti buaya darat. Begitu. Ano ba may sorry tuwa manurong? Na bahasa ma anak kokku, sumber berita ho inna. Om maray, pangalaw ni si Lucas om majo tama. Basi. Siyan lagu ni tulad Alay dang nga hadapi si Lucas on kan stabil do pe. Stabil lo Nang Ailion. Ho do pe square re. Danggawe si Mateus, Ito na, si Lucas si Lucas on. on, Tangiro. Dada si Lucas. Pas lo si Lucas. Turnip kan? Turnip eh. Tama majo lagu ni sorry tuwa manurong. Baik. Bahasa ma anak kokku, sumber berita ho. Oke. Bigay Lucas. Sama anak kokku dengar berita siang nada las lupa orang tua anak kokku sahat to datu kota Nariburi mari tahun mama nang ditinggal hoko bona pasong iti surat sabik pipeso di tomosoko bahwa barita mana di dia ho ayah adona masarotuho alia mangana kasih aku ubay na songoni rohan dengan mabay marita ho tua molot iso dapat mo penian gari jomi di perjalanan mi
pasogiti surat sabik di peso di tomosoko bahwa barita mana diri aku ayah adona masaroturo alia mana kasih aku soro hati Amang anakku baritan manang diri aku asirah amaman asa tu sabang sa mikrohan ko Si Lukas. Asing. Lukas. Bah, Oh, no. apa siya datar surat ini buat surat warna. Ayaw mabalik pagkriman. Bukas ba si Lucas? Seorang di mana? Di mana warna si Lukas? Maksudnya asal satingan. Asa na tama mo. Tama ulo. Bomba. Tayo pa lo berita. Tama.